Sakit Nabi sang bungong kembang hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Nabi neken ulun wafud daram ngan sukren malaikat ba yoban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar nekun lirijang hati kalekang kamonyodumna mesehana ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya denganyan bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang ngan cukup kasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalagenya sakit tersukret umalun bejut bena berasa dum malaikat netren ubumo Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang oleh alam Rasul pilihan anterum donya warid dan sahabat teroi mata intan permata dalam donya halipat ngadu halipat pegah ya Rasulullah kana jabungka ya gahna balot ya Rasulullah tamang Fatimah na cumba dada bedah Aisyah na cumba tala Safiyah ni keneng bandua temaha fesa ubun Maimunah na com galunyung doa di Juwairiyah na com bagaki Indon
pun dipipi antara mata Hasan ngan Husain bandua cucu nesampuh muka jaro janjongan olehnya bandum nekalan-kalan barona peboh gapeh di muka yang peilei Salman Farisi yang doa bagaki di Abu Bakar ban selesa peija kafan yang boh bebewan Ali Murtada Nabi kawafut netinggai doya sempurna agama petunjuk Nabi yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad Allah sakin Nabi sang bungong kembe hana janta tesian kamala sakingan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana sakingan siat sang bungong laye sahabat hana teso